Ofundisayo uVibhakshini Maharaj. Lesi sibalo sethu kuthiwa asithole i-place value la kume khona u3, indawo la kume khona u3 kule nombolo u4360 kuthiwa asithole indawo la u3 ume khona ukuthi i-place value yakhona kuthiwa yilaphi. Uzokhumbula ukuthi indaba zama-place value kusebenza ngokuthi ukwama-ones, ukwama-tens, ukwama-hundreds, ukwama-thousands, ukwama-10,000s. Funa-ke wena ukuthi u3 ume kuphi. Awuthi ngikubhalela ngembalabala inamba esiphiwe 4 3 5 6. Asibheke ukuthi mina ngiyethanda ukuthi uma ngibuzwe umbuzo njena ngivene ngiwuguqule ngibheke ukuthi inamba iyodwa vele imele ziphi inamba base lokho kungikhiphela nje impendulo kalula kamnandi. U4 4003 njengoba uyifunda inamba ngithi uthe 4356. Ngakho ke ngizosibhala ke 4356 kanjalo ke. Uyawubona ukuthi u4 ukwama-thousands na impendulo iphuma. U3 ukwama-hundreds isiphumile impendulo. U5 ukwama-fives kuma-tens, u50 wakhona kuma-tens. U6 wethu u6 njengoba uzimele nje kwama-ones ethu. Ngakho impendulo kade nje iziphumele iyaqamba nje yacaca yaca. Singaphinde sibhale la ukuthi sengibhalela ngenhla. U4 wethu umele ama-thousands. Ngibhala ngokunqamulela. U3 wethu umele ama-hundreds. U5 wethu umele ama-tens. U6 wethu umele ama-ones. Ngakho impendulo ibhekile nje emehlweni iqolozele kahle kamnandi kuthiwa thola ukuthi u3 ume kuyiphi indawo yama-place value. Naku ngusekela nakathathu ngemigqa emithathu ezansi. Impendulo yethu sesiyitholile. U3 umele ume kuphi? Ukwama-hundreds. Njengoba kade uyisho inamba uthe 4356 kwacaca ukuthi u3 wethu ukwama-hundreds. Na impendulo yethu.